Reka nizere ko umeze neza cyane wowe udahwema gukurikirana gahunda zicana kuri Intashyo Empire gatanu kandi jeri kumva ni Amini Ntashyo unyite umuhebrayo. Guess what, nkuzaniye amakuru rwose ukwiriye kubumenya muri aya masaha. Nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, izu Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse na AFC M23, yarangiye abarwanyi ba AFC M23 bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Kubwire ngo rero mu mugoroba wo ku ya 9 Ukuboza 2025 ibintu byahinduye isura mu mujyi wa Uvira uhereye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko abarwanyi ba AFC M23 bageze muri uyu mujyi. Uyu mujyi rero uturanye na Bujumbura kuko yombi ikora ku kiyaga cya Tanganyika, unyuze mu nzira yo mu kirere ni kilometero zibarirwa muri 22 gusa. Hanyuma uri hafi y'ikibuga cy'indege cyitiwe Mercure Ndadaye, nukuvuga kilometero 20 ukoresheje inzira yo mu kirere. Ni nkubwire ngo niwo nzira ingabo z'u Burundi zakoreshaga zinjira muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru mu bikorwa byo gufasha FRDC mu ntambara ihanganyemo na AFC M23. So umwe mu bantu bari mu mujyi wa Uvira ku mugoroba wo kuwa 9 Ukuboza 2025 yamije ko yabonye abarwanyi ba AFC M23 binjira mu mujyi, bivuze ko winjiye mu maboko y'uyu mutwe. Na video nyinshi zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zagaragaje abarwanyi ba M23 barimo barabyina insinzi bavuga ngo Uvira ni yetu, Uvira twamaze kwigeramo. Hari nandi mashusho yagaragaje Willy Ngoma arimo araganira n'abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira ababwira ati mubwire na bene wanyu bandi bahunze, haba abari mu gihugu cy'u Burundi bagaruke batahe kuko dufite gahunda yo gukomeza kubaka igihugu cyacu. Mubwire ngo uyu muntu watanze amakuru yavuze ko ingabo z'u Burundi zahungiye iwabo, izanze kuva kwizima zirahagwa. Erega ubundi inambara bayitsindiye M23 guturuka Luvungi ubu bari ku muvuduko wo hejuru. Mubwiye ngo M23 yabanje gufata agace ka Kiliba kari mu birometero 15 kugira ngo ugere Uvira. Ahagana saa 9:15 ingabo za FRDC n'izu Burundi zatangiye guhunga ku bwinshi zimaze kumva ko M23 igeze mu birometero bike cyane isatira umujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi nyinshi zari muri uyu mujyi zahasize ubuzima, abandi bahungira mu Burundi, uretse abasirikare bamwe bahisemo gukiza amagara. Amakuru yasakaye yemeza ko n'abayobozi muri uyu mujyi wa Uvira bahisemo kujya kwisha kugira ngo bamenye aho byerekeza. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kwa 9 Ukuboza 2025 umuhuzabikorwa wa M23 Colonel Nanga yavuze ko ingabo za leta n'imitwe bafatanya byose byatangiye kwirunda muri uyu mujyi. Aca amarenga yuko ubohorwa mu gihe cya vuba. Hanyuma kandi no mu yandi mugabo yavuze ati abaturage bateranywe nta kindi twakora, twebwe turinda abaturage kandi nitwakomeza kwemera ko haguma ako kajagari n'ubwo tugomba kwisunganya kugira ngo tuzane umutekano. Nanga kandi yavuze yuko Igoma no mu bindi bice umutekano naho bikwiriye kugerwaho amahoro n'umutekano, ndetse gahunda yabo ari ugukomeza guhereza umutekano abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyapolitike Moise Nyarugabo wabaye umudepite muri RDC yasabye abaturage bo muri Uvira no mu bindi bice ko badakwiriye gukomeza guhunga kuko uyu mujyi ugiye kubohorwa. AFC M23 yafashe Katoga, Rulambo, Lubenzi, Luvungu, Mutalule, Bwegere, Nyakabaye na Sange mbere yo kwinjira muri Kiliba ku gicamunsi cyo kuwa 9 Ukuboza 2025. Ariko kandi nubwo ibi bihagaze gutya, Colonel Nanga yerutse kuvuga ati abantu ntabwo baramenya imbaraga za M23 nubwo bakomeza kuvuga yuko M23 ishyigikiwe na leta y'u Rwanda. Ntago ariko bimeze. Ati twagiye tubamenyesha ko no mu barinda perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Chilombo harimo abarwanyi ba M23. Ati rero it's the matter of time, vuba hangaha igihugu cya Kongo kiraza kuba cyamaze kubohorwa cyose completely. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko Perezida Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we Paul Kagame komotsi Washington aho bari bagiye gusinya amasezerano y'amahoro yo guhagarika imirwano. Ariko kandi
abarwanyi ba M23 bakomeza bavuga yuko naho leta y'u Rwanda ihuriye n'iyi mirwana, ati twebwe turi abakongomani bavuga ikinyarwanda kandi turimo turashaka ubwigenge bwacu. Nguko uko bihagaze, M23 already mu ngo tuvugana yamaze gufata uyu muji wa Uvira. Uraza kumbwira icyo utekereza kuri ino nambara. Nitwa Mina Shop Update yose irihanze bisangana kuri Inajyo Impact.